Kani ka bangi ong ka vehicle scrappage policy. Kani ka ba ngi ban wengno penumsya penyacu asurok yaki kali kiba la rim kiba kata ya ka jengkut jongkal air ke fuel efficiency di ban kamtam ban address ya kaya jeng air jong ke jeng hamnya kaba hasar shilong ru ni tang ha shilong gidan arlak nyu pun riu hajar aspa rup at liki kali di ban le ikani ni la rai ba kali kiba ba khatan snem shaneng kiba di kali jong ka sarkar kita nak sarkar kiba don san hajatli kini shimna bakim long buat buat ini bomat num syak su bakin yang bakin play ki surah bat kali pada kiba long try deki briu shimet private vehicles in shimi kiba like husan snem bat shaneng kini gidan rahajar tili kabamut khatlai hajar tili kini kali kenam dan chua surak must introduce ya ketika scrappage policy atau notify di kani kumang perkhidmatan ketika involve tang khatlai hajar kali nama lagi kentang na shalok ru mene kala IC ke figa jong ar lak nyuputri hajar di kani kan involve akan ke face ke pemerintah tang khatlai hajar de ngidang lah benda kata in pendap shwa ya kani but rajo kapur ngin notify shwa limbaga transport department base lo jong rajo ka ya kata ru ngila ekran de kanwan proper discussion ndangi yo .iq facts and figures akan next meeting jong ka jadi kali bala ora na bar ngala ong mentan ngidang collect information but the next cabinet kan ila raiba minta ka next cabinet dak layo proper information ka source bagi wan gini kali kat no ke chunki de then ngin session ka possible tambah gini rai ka next cabinet away ka de gejik load ka baar ka de pollution ka balai ka de kajing deheng kali barem di sakut bun sin don gi breu ba lejing ki sakut ki spangot nak tahu Jokowi ke kali kempoi train station kempoi airport di kita berofek kita ki factors ki bagi namar kadega polisi ke bagi notify but sisian bagi la declare baka di kali ka lalong not body but question bangin extend ya ka permit la dia ban sya ki ban play ru ka marai